Pamiarsa pawawahan kasus COVID-19 ring nasional keuningin nincap saihang ring rahina sudurungnyane ingi punika kantos langkungan siu samas diri. Ring tanggal 13 April warsa kalih tali kalih likur kepanggih penyuan diri. Wilangan pasien padam COVID-19 keuningin tedun yening saihang ring rahina sudurungnyane kantos petang dasa 3 diri. Rauh mangkin kewenteran ipun ring sor 3 dasa diri. Tanggal 13 April warsa kali tali kali likur, wilangan pasien kena ngelangkungin kewenteran kasus anyar. Ingi pudeke kantos 3 talian kasus. Anut ring data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawahan kasus COVID-19 kantos langkungan siu 500-an diri. Dados jane kumulatif ipun langkungan 6 juta diri. Selantur nyani pasien kena, keuningin 3 talian nanggu kalih likur diri. Dados nyani wilangan kumulatif pasien kena wenten langkungan 5 juta diri, utawi sangedase 6,3% saking kumulatif kasus COVID-19. Selantur nyani, pasien padam keuningin wenten sia likur diri, kumulatif ipun langkungan 1 seketalian diri, dawak pandeming 5 bulan Maret warsa kali tali kelilikur sani lintang. Asa pudike talar kawentaran pasien COVID-19 sani kantun kerawat wenten langkungan 6 dasa talian diri, utawi siki %, miwah suspek wenten langkungan petang talian diri. Diah Dewi Bali Pos, Nguningayang.